Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi, yaba ku isi muri rusange ariko by'umwihariko nyine ku mugabane wacu wa Afurika. Ni inkuru iri kuvuga yuko abitwaje intwaro baje kuba bashimuta abanyeshuri basaga 200. Urumva nyine ni abanyeshuri barenga 200. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yaje kuba ibabaza benshi. Wa gatanu rero tariki 21 Ugushyingo 2025, abantu bitwaje intwaro bateye ishuri rya Kiliziya Catholic ryitwa St Mary School ryahitwa Papiri muri leta ya Niger, bashimuta abanyeshuri basaga 200. Abantu benshi bakomeje no kugenda bavuga ko 200 hubwo ngo ari bake, abantu nyine bavuga ko abanyeshuri baje kuba bashimutwa ari abanyeshuri benshi kabisa. Ihuriro rero ry'amadini ya Kisilamu aho muri Nigeria ryatangaje ko abashimuswe ari abanyeshuri barenga 215 ndetse n'abakozi bagera kuri 12 b'iryo shuri. Muri iyi minsi rero ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byariyongereye mu mashuri acumbikira abana, aho ikindi cyavuba cyabaye kuwa mbere w'iki cyumweru mu ishuri rya Kisilamu muri leta ya Kabi, aho hashimuswe abakobwa bagera kuri 20. Amakuru avuga ko muri ako gace hari n'urusengero rwatewe harimo abakristo, maze abantu bagera kuri 2 baricwa, naho abantu 38 barashimutwa. Iyi ni inkuru rero dukesha ikinyamakuru cya Kigali Today niyo yagiye igaruka kuri aya makuru, aho muri Nigeria kabisa hakunda kugenda humvikana ibitero bigiye bitandukanye, yaba ibishimuta abanyeshuri ariko by'umwihariko nyine bikunda kuza bishimuta abanyeshuri, aho usanga nyine ari ibintu biba bitari byiza mu gihugu cya Nigeria, aho umuntu wese uba ugenda mu gihugu cya Nigeria aba agenda nyine yikandagira kuko urebye nabi bagushimuta. Ikaba rero ari inkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abantu benshi by'umwihariko ku mugabane wacu wa Afurika. Nge rero twari turi kumwe muri aya makuru, nitwa Leo Dukuze. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi, aho uzajya ubonera amakuru ku gihe. Twari turi kugaruka rero kuri iyi nkuru yo muri Nigeria ivuga ko abanyeshuri barenga 200 bashimuswe muri iki cyumweru. Ndagushimiye cyane.